Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka Nemya anak ko. Wana, tamasapul nga overtime kami, tatang. Ano ka dito, nagpalundri ita? Wan, tatang, sapay saan mo na sumsumrek da jaman ding. Ay nawaw, apay ka nungay. Jakman amoy ti da tao, tata. Saan pa'y mata nagpakada kanya? Amangan may, numaditirik nana. Imposible tatang. Di na langan idiretso kanya, no di nan kayat tiag trabaho, tagsapulak iti kasukat na. Mano alawas sa sana simrag. Makalawasan, tatang. Makapa-stress nga rod. Panagkunakit addan sa bali ang nag-applyan day jay. No kasta nga raon, ang sapul kalangan iti kasukat na. Adumot na iti kalugaran tayo nga awanan iti trabaho. Ang mga numayat na gijay. Ay, si kamo gayam marinim ya. Imayak, tada ko job offer ko kan ka, Mari Vivian. Job offer? Wan, amok ngawan pa'y trabaho. No kayat mo, tangdanan ka. Tapno ada katulungan mi iti laundry shop mi je sentro. Ay, mabalin mo it maray. Manungay ti sweldo maray, kan manunga oras ti trabaho. Mangrugi ka iti 9 a.m. to 6 p.m. 15,000 per month. Once a week, day off. Oh, sige. Kasaritak to nila kay ko, no? Anya ti makunana maray. Isupay mat DJ amare. Sapay admin maintenance nila kay mo. Ay, nawon nga rod maray. Bareng umanugot nga agtrabaho ak. I-text na nga rod, no bilang takayat nila kay mo. Dagasan ka inton bigat, tagkuyog tangag pa sentro. No, okay lang kin ka, kat agtrabaho ako malakay. Sayang mo di 15,000 per month. Ang mga nunaringat ti trabaho jay bakit? Ay, awan mo tinalaka at trabaho lakay si kamot. Sika, no ka ba alam lakit de? Apay kit di nasaan? Kahit ka di asawan day ta palubusan naklakay? Uy, siguradong laang aka ba alam tag trabaho? Ay na, gyaman ako na ilakay. I-text ko nga rudin ni Marinem niya. Una, agam mabit lang. Adda ka di day off yo, bakit? Wen, adamot ka no. Once a week ka no, ti day off. O sige, ipada sa mga rod Tay supay ba't nga agpaiso ti maswildom? Naisurok mo tandag iti rumbang nga ramida, Mari Vivian. Urayam lang ang tikadwam. Uwan maray. No adadi mo ammo, agpasuro kan tulangan kan kwa na. Agawid akpay, tada na patag nga ramida. Sige maray. Umayak tumatlang inton malam. Umay ko alaan ti koleksyon. Siguraduan nyo lang ahusto tit ito diyo asukli. Tanok kurang ti koleksyon, da kayon tumatlang ti singirak. Uwan maray. Adamot kit di ati calculator. Alang nga rod, agpakada akon. Kitaan nyo matiar aramidan nyo dito ya. No adda ti customer, asikasuan nyo adagos. Hey, uwan maray. Ay wan gayam, umay ni Mari Cecil inton madamdama. Itadyo lang ang dagiti ulas ngayon palaundri na, tanabayada ng dayjay. Kunak tumay, si Kadayta Vivian. Tito'y laundry shop mo gayam ti kaanak at ti pagtrab-trabahwam ita. Ay, uwan na nabitang, karugrugik laang. Ay, wan, mayat dayta. Ala, yanos ti agtrabaho, tapno adda gastusan ti pamilya, saan? Wan nga rod nana, nang runa kat adda pa'y ti maintenance nila kay ko.
Ay, mano ka nung iti sweldo, iti makabulan. 15,000 ka nun, nana. Ay, mayatin day ta, Wen, nana, isupay, Ay, diya mo makita, tika anakak. Nagawi din ni Marinemya, nana. Ada ka nung ngamin aramidon na ita. Ay, sige, okay nga raw. Agpakada account, tadi kay mataktak. Sapay nakapila tilabaan yaw. Kumusta nga iti first day of work mo, Vivian, bakit? Ay, po makabannog mo't lakay. Ay nawaw. Kunak man no adda appliances nga susarin yaw. Ada mo ki di iso na laeng tayo na po makapabannog lata mo. Right. Kabaalam ka di pa'y, uno? Ay, kauwan, kabailak ti agtrabaho. Maikawa aklaeng siguro. Iso medyo nawambanuga kita. Kaano ti day off mo ngay? Unay kan lakay. Kay rugrugik laeng day off mo tinadagos ti salsaludsudam. Una, ta first day of work mo pa lang ita. Hanggang maikawa ak no kasta nga awan ka dito palay. Sika akit di mo't lakay. Aganos ta kurang mo't nga mintibayad tinateng apagbiagan ta. So nga masapon nga agtrabaho aklat ta. Nala, agi na nakapay nga rod. Ta siya akong tagluto iti pangrabyan ta. Sige man nga rod lakay. Tane, po talaga anabanuga. Umayak man, demya kaanakan. Agtugaw kayo pa, Auntie Bitang. Agyaman na kaanakan. Anya tigagara yo, Auntie. Mo kiiday. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Kunaklakit din no, adda napatag nga ibagayo. Empleyado mo gayam ni Vivian kaaruba may kaanakan. Ay nawaw, kasano anamuan niyo, Auntie? Nakita kiti laundry shop mau ijay sentro. Wen, Auntie, may sabulan na matan nga trabaho kanya. Ay, naimbag man, tanalagip mo nga ikan iti trabaho na. Iso adagos ti napanunot ko, idipimanaw ti may nga assistant ko, Auntie. Husto tapno adda ti gastusin da kandila kay na. Ay, wala, Auntie. Kasla tulong ko matlaangan, kadakwada nga agasawa. Ay, adda akon lakay. Ay nawaw. Apay nga itakala nga nagawid bakit? Sa dino tinapnapanam. Ay, pasensya kan lakay. Nag-overtime kami ngamin. Kunak man no 9 a.m. to 6 p.m. lang di trabaho. Ado ngamin ti inaramid mi itay. Saka dudua kami laeng. Iso no choice. Nag-overtime kami. Kaano nga nagsweldo kayo? Inton Lunes ka no. Ay, dandani nga rudan Sakto lakay. May ibuson ti abastuta. Agraman agas mo. Wan nga ron. Anam kasi ka mo't na mabambanog bakit? Kanayon mo't ti panag-overtime mo. Ay na, di mon panunutin day talakay. Talaga akas ta ti agasawa. Agtinulong iti anya man arigat kenamay. Sweldong para itabulan, Mari Vivian. Agyaman ako nay, Mare. Awanan yaman Itad ko itan, tama nga magastos ko pa Ay nawaw. Ay, 10,000 laeng mo dahito'y, Mare. Nagkamalikan sa amat. Ay, talaga 10,000 day Mare. Na? Apay na ya, 10,000 laeng, Mare. Day talaga nga rin tinabati. Ano usam anya ti adda? Di ka pa'y katagyaman ta da sweldo maawat mo. Ay, ada nga pa'y sungam kurang may. Di ka nagreklamo. Tinapatag kat adda. Ang 15,000 mo ti saritaan ta, Mare? Wan, 10,000 lang gayam. Taiso ti kabailak na itad. Ay nawaw. Adaya mo't kasta, Mare. Iso lang nga rin ti kabailak na itad. Apay, di ka makaawat. Anya? Alala, agawid kan.
Tamasa pa ka manan asumrag inton bigat, Mari Vivian. Kumusta ngay ba kahit? Nagsweldo ka kanay? Uwen lakay. Bakit? Apay nga roda kasta tilangam. Nagsweldo ka kunam ngam di ka mo't makaisam. Kasano umot ngamin lakay. Oh, apay. Kurang tinted ni Marin Nemya asweldo. 15,000 per month ti saritaan mi. Idi kwan 10,000 lang matiinted na kanya. Anya? Ne, apay nga yakasta. Kuripot mo't gayam dayjay ako marek. Di na ited ti husto asweldo dagiti empleyado na. Isu kanu gayam mo't laeng ti makagapu no apay apimanaw ti maysa nga assistant na. Sana mabalin na sana matungpal ti saritaan niyo. Isu nga rod nga manugot ka nga agtrabaho. Ta 15,000 per month kunana. Sana kung nagtrabaho ken kuana. Logi mo ited na asweldo mi. Thank you lang nga rodon ti bayad na iti overtime mi. Kisayan na pa iti sweldo mi. Ay nawaw. San laeng mo't nga iso ti kasapulan iti kwarta. Ay kat kasaritam di kumarim abakit. Ibagam ken kuana nga ited na ti umno asweldom. Saanan lakay. Jakit din sumsumreg ah. Marwam dayjay amari nemya. Saan ka mo ta nagtrabaho ita, Vivian? Ti kunam kanya ke Sabado ti day off mo. Sana kung nagtrabaho iti laundry shop ti kaanakam, nana. Ay nawaw. Apayan, pinapanaw na ka. Saan mo't kit di anya. Di na mo't ammo ti agtungpal iti saritaan, nana. Anya tinaramid na aya. 15,000 tinagtulagan mi abinulan ko. Idi kwan, 10,000 laang mo tinted na kanyak. Ta, isun laang kanu ti kabaulan na, nana. Anya? Ay, adaya mo ti kasta. Iswadya akong agsubli iti dayja a laundry shop, nana. Thank you lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Di na pa'y ito ti husto asweldo mi. Ay, jak mo asinuswitik mo gayam ti arami jay kaanakak. Ay, win nga rod, nana. Bayam, ta kasaritak tuman ni Nemya. Ay, maday tikas jay nga aramidin na. Nayapay, anya ti aramidin day jay anemya. Tunyaw, ading kaw. Apay ti kaanakam manang bitang. Di na kanu mo intad ti husto atangdan ni Vivian. Anya? 15,000 per month kanu tinagtulagan da. Agam 10,000 kanu laeng may tiintad na. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat 15,000 ti impasweldo na. Bagbagaam dayjay anemya. Nakababayin ti kasta nga aramidin na. Gundawayan na mo tipada na tao. Ay unayan ti anak ko. Amangan mo't no dahi ti makagapaw. No apeng awan agbayag nga assistant na. Ay talaga. Nga awan ti agbayag ken kuana no sinuswitek ti aramid na. Kaslasaan ang mabutang ang maidimanda. Mala, bayam ta kasaritak to ti anak ko. Halawain, bagbagaam, tapno awan to ti pagbabawyan na intun dumtang ti maudi nga aldaw. Anya nga ti planom, Vivian, bakit? Agdimanda ka? Panag ko nam lakay, anya nga ta tinasayaat nga aramidan. No saktisi ka, agpatulong ka ni Kapitan, tapno agnakam ti kumarim. Sa bagay may mayat no mapagsasaritaan ti parikot. Wana, taamangan no agistorya dita kat si kanto ti padaksen na. Wen nga rod. Sige, kasaritak tulaangan ni Kapitan no anya ti mai-advise na para kanyak. Wan bakit? Dayta ti kasayaatan nga aramidang. Kasayaat mo, itinagawid ka, Nemya. Ay, narabyanak pa ikit din. Makapasuron mat nga min dayja a Vivian. Ay nawaw. Apa yan ni Vivian ti pagpabasulam? Wan tasaan kit din na simrek. Naala na lang ti sweldo na. Saanan ang nagpakpakita.
Kasanaw kat sinuswitik mat ti aramid mo. Ay nawaw, basol ko pa ita. Kurang kanaw tinted mo asweldo na, iso na dismaya. Ha? Noon niya ngamin tinagsaritaan niyaw, isa o ti ited mo. Sana kasta akis sayamot piman. Inaramid da na saya at ti trabaho da. Iso arong bang laeng nga ited mo ti sweldo ang nagtulagan niyaw. Di yung amin maawatan, tatang. Sana nasaya at ti kasta Gunggun dawayam ti pada matao. Ited mo, no mano ti kurang ti sweldo na, tapno malpasan ti saritaan. Ang tatang. Awanan ti ado asaaw. Di mo urayan na may 500 ka sa kaagnakam. Tatang. Ala, agrobot ka. Tayin ka ited ka ni kumarim a Vivian ti kwarta. Kurang itinted mo asweldo na. Kayo matgayam tinagpulong ka ni tatang antibitang. Tasana na saya at tikastangar aramidam kaanakan. Para 5,000 lang, anti. Noan niya nga min tinagsaritaan niyaw, isaw titod mo. San mo ta mabalain akala at nga agbaliw latan ti kapanunutam, kainalpasan nga inaramid na ti trabaho na. No apay nga min amakibiyang kayo iti negosyo, tamairamraman kami mo't maibabain iti kastangar aramidam. Switik ka mo gayam. Kaya mo ti kasta. Kaya't mo ti bumaknang. Gapo iti sinuswitik nga aramid. Di ka mabutang maireklamaw, Ni antimat. Tapno awan ti rirey. Ited mo ti kurang asweldo ni Vivian. Agam, no agpatangken ka, ay adaken ka daytan. Sapay nakita ka nagturong ijay barangay hall, idi kalmad. Anya? Adda ninim niya ijerwar bakan. Ay nawaw, anya ti aramidon na dayta a tao dito Diyak mo Naamo na siguro nagpatulong ka ken kapitan. Iso ngay may dito balay. Ay nawaw. Ala, rumwar ka tada kayo tagsarita. No siyak, diyak amo no niya ti ibagakin ko ana. Ang mga no kamali ti may sungbat ko iti kumarem. Nasaysaya at mutla nga da kayo tagtungtong. Tada kayo ti masaknan. Sige nga rod lakay. Anya ti masapul mo, marinemya. Imaya, itad ko ti 5,000 na kurang iti tangdan mo. Ay nawaw, itaman pa'y. Pasensya ka na Naamuam ka di nagpatulong akin ni kapitan. Ay, masyan ka kumamat kanyak. Nayunak iti 2,000 itad ko kan ka. Di mo lang ituloy ti agreklamo. Ay nanimya sa anak arupat kwarta. Saan lang mo't gayam asyak tinabiktimam. Ha? Nag-message kanyak dagiti sigud nga empleyado alinuklukom. Anya? Ay awanan. Awanan ti mayat nga agtrabaho ken kamare. Pangaasiyo Narigat ti maadaan iti switik boss. Adi na mo ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Kisayam pay laeng mo ti sweldo me. Lugi kami mo tinano kasta. Sapay, adu mo ti matrabaho iti laundry shop mo. No kasta, talagang agdemanda ka? Tapno agnakam ka. San anasaya ati kasya agalad ti maysa negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kuma ati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya ati trabaho me. Nga, ipapaaramid yo kada kami. Pasensya kan mare. Masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Saan anasaya at tikasta agalad ti maysa ang negosyante, mare. Noan niya tinagsaritaan, isuko mati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya at ti trabaho mi nga inpaaramid diyo kada kami. Pasensya kan, mare, masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Ay nawaw! Kas negosyante, aramidam no anya ti maiparbang. Di mo lukwan dagiti trabahador mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.